إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا مسكتك ರೋದಮಹಗೆ ಕೊಮ್ಮೆದು ಹೇಗ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಕೋ ಕುರಿಯಮಿದ ದರುಸ್ಗ ಮೇದು ಅಲಿಯಳವಾಲ ಮಿಗಸ್ತು ಕುರಾ ಮೌಲುವ ಕೀಮಿ ಕಿರಿತ ಕುರ್ವಾನುಗೆ ಎಮ್ಮೆದಿಗು ಸೂರೆ ಕಮುಗವ ಬಗರ ಸೂರತ ಎನನ್ ದೇವನು ಹಾದಿಸಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿಗುತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರಿತ ಕುರ್ವಾನುಗ ಎಮ್ಮೆದಿಗು ಸೂರತೆಗೆ ಗೊತುಗ वा सूरत की एकदांग बावाल वाफा सूरत की मी बगरा सूरत के बगरा के माने के बकरा के माने की गेरी में इनामुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए सूरत नंदेवा फनी ए सूरत की मी एकोत वुरें गिने गोतुं ए सूरत के मैक कमा बेहे गोतुं आसपवा सूरतें मिगोतुं ए सूरत एनंग देइफ वनी ए सूरत गवा हादिसा का गुड़िकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनु इस्राएल गे मीहुं एमीहुन्न देवाफवा एकदांगे देव्यवि एमी मतिवेरी कमा एबैमीहुन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला देन्ने वाने देवाफवा खास कमा निकंकम बयान को देवमु अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी वाह का बयान को देवाफे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बकरा सूरतुगा बनु इस्राएल के मीहुंगे वाहक बयान को देवा फनी खास गोतेग यहूदीन रद्दु देवुमुगे गोतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबामी हुन देव्यवि खास कमा इबामी हुंगे तेरेग अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबियुं फनुवा रसूलुं फनुवा अदि इबामी हुंगे तेरेग अदि रसरस कदुन लव्वा अदि इबामी हुंगे मच्चं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई बावा लेवुमुं वेस इबामी हुं कंतत कोप्पवा गोता एबैमी हुंगे अम्मी अमलतं हुरी गोइं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को देवा फनी मिगो तो उम्मी हादिसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को देवा फनी बनु इस्राएल के एमी हुं कंत कोफवा गोइ एकलांगे एबैमी हुन तफात की मुजिजा तदकवा दुनिया कमे कुरेवी मावे सेमी हुं कंत कोफवा गोइ बयान को देव गोतु मिगो तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी वाहक बयान को देवा फनी ए सूरत के फस्तुलस हैवन आयतु फिशिगे मिगोतुं मी वाहक मी हादिसा फिशिगे आज पवनी बनु इस्राएल के मीहुंगे तेरेगा बनु इस्राएल के मीहुन की आई मूसा के पानो ए वडागे नेवी आदे आ मी गाने गबीला नुवता आइला मिके बनु इस्राएल मिकियन याकूब के पान के दरिफस कोलों आस पवा दरिफस कोलों मिकियन बनु इस्राएल एकले के फानो के जमान होगा आज मूसा अलैहिस्सलाम के जमान होगा बनु इस्राएल के तेरेगा कम गया दिए को तकीमी मीह को गतुल कुरिए बैम होंगे तेरे मीह को गतुल को फोनी ए बैम होंगे दो हेगा हेलिरु गेमियो न मी पेन्ननी मीह को गतुल कुरे फवाता कोमे कस गतुल कुरे फवानी मी अने ए गतुल कुरे फवा मीहाया बेहेगो तुम इस्राएल मे बाइन इस्राएली रिवायत होगा वागो तुम एना गतुल कुरई फवनी वार्त मुददुगे मसले के कमुगा आसफो यानी बा रिवायत हो गई कैवनी के मसले कमुगा बयान वे आसफो को में तस्कीर तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करवा फनवे कोन कमका है दिका मेना गतुल कुरवनी एना मसेना गतुल कुरिफवा मिहम मीना गतुल कुरविगे एक गबीला एक बयकु माने बनु इस्राएल के तेरिंग इब्बयकु अने बयका मी तुहमतु मी करनी ये बैम एना गतुल कुरिये एमा एक मारूफवा में नोदे गतुल कुरेफवा मीहा ए निस्बेवा गबीला के मीहुन तुहमत मी करनी अनेक गबीला एक कोमे कसमी मसल एबामुगे तेरे बडुवमुं गोस एबामुगे तेरेगा एब्बय कनेब्बय का तळाफळोमा आरारुंगु नोत हंगुरामे फेशिजेउमा दा हिंगादानिकम गे बिरु हिवि हिदुगा एबामी हुंगे तेरे बयकु बिबुननी ति मसल हल्लु कुर्मट्टका तिकमुग सुल्हवेरी मगे फेनेतो मूसा के फानु के अलिहद दियुमा
komekas mibamihu amilla kamegga amilla beenumegga mimihu midani Musa alayhi salam ge arihange ekale pan mi amuru kurabwani ebamihun angashe geriye katiluma em ebamihun ge masala hallu kur mattaka Allah subhanahu wa taala ebamihun imtihan kurabwani ebamihun imtihan kurew mattaka ekalange mi angawani ebamihun angashe geriye katilash em Allah subhanahu wa taala kurabwani وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة adi handuma kurabashe Musa ge faane kale faane qawmuge mihunna vidal winduga hamaka shawarum wes Allah tibaimun amur kurabwaye geriye katilum hema wara fasiha kame ilmas ebaimun kamege miyai em ama Allah subhanahu wa ta'ala ebaimun imtihan mi kurabwani ebaimun Allah subhanahu amur furtaka kiyaman teriwani kiha warakat ehidu ebaimihun nikam visnala ebaimihun muamalat kurmuga wes miedu algor mena fenna yahudinge halat huri goy miedu yahudinge halat badali kamuga vienamas hagigatu ebbes tafaten nekkan algor menna emihunge muamalat kurma mikan kamu wara bodan inni badi hem emihun miburani ebaimihun Musa ge faana mi dannawani qalu atattakhiduna huzwa ebaimihun mi dannawani kalege faano timammenna samasako timanneya mi adi timammenna madamaekko nuwata kuliware nuwata majalaka toy tigota mi adi tippadanti vidalwani timammenna majapurawani hinchi em timammen mi ai e maruwi maneki e gatil hot mattake mi ai ekam kalek fan ti angawani Allah subhanahu wa taala kaane timammen amur kurikamuge geriye kadiluma ebem hurtamas inkaro ekamuga mi korani ehidu Musa ge faano mi dannawani qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ekale faano mi dannawani timanna Allah subhanahu wa ta'ala hadratu rakkatir kamang edeme jahilun giterin timan kale faano udane kamattaka em jahilun terega adinu devuma ekale faano mi dannawani ehidu dengane kawese bamu mi dannawani qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi kale faano ge wir raskadan ge dua kolla ballawashe nota dannawa devwashe yubayyin lana mahi ei konka hada geriyekkan imamena bayan kodde hemnika visnawalamwa ebamiu medi dannawa mi muane ebamiu muamalat kurumu gaves hagigatuga adabu kudakan algon visnawalamwa ebamiu Musa ge faana mi dannawani kalege faanu ge veras kadankiya mane ki timammen ge ver raskadange nuune dehawa maanaga Musa ge faanu midannawani ehma kalege faanu ver raskadange ya dannawa devwashe ei kon kahada geriyetto bayan kod devwashe ehindu Musa ge faanu dennewum Allah subhanahu wa taala khabar devvevi Allah subhanahu wa taala khabar devvevi Musa ge faana ehindu Musa ge faanu kalege faanu qawmuge mihunna bayan kod devvevi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون ekale fam dannawani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurebevi hamka shawrun ei ane muskuli wefawa geriye nune adiyam fadan la geriye ves nune e demedukawa geriyeki manike muskuli ves no adiyam fadan la geriye ka ves nuwa geriyeki Amerika visnawalawa emyamiyun emme furtamis geriye katulumang ingewunu hinduga emyun ebam ekan kurinama komme kahala geriye katulunama ese hisab ekan fudunis muskuli geriye vies duang maaniga la geriye kamuga vinamas enun geriye komme kulege komme watterege geriye kamuga vinamas enam sebamun suwal kurun ituru kurum gesowo Allah subhanahu wa ta'ala ebamun ede gota ebami honnan ege umuru mi bayan koddini muskuli ves nuwa adilaves nuwa ede meduga geriyekam anikave sebami hu mi dannawani Musa ge faana kale faana we raskadange dua ko dewo ballawashe ei kon kulege geriyet nar umuru bayam vi denge poganika bayam ngedeni ege kon kuletto en kon kala kon kulege geriyet ehindu Musa ge faana dennewum Allah subhanahu wa ta'ala wahi korebe ebami hu nangewuma ei rindu kulage geriyeki faqi'u lawnuha tasuru nadirin mane ki rindu kan gada adi ayaki ga balami hunna e ufawir kan libide ka hala geriyeki mane ki iha wes kadanu ennamas baladima
hinhama jehin jehene Allah subhanahu wa ta'ala ebami hon imtihan korwa marum visnawalwa den yaki ganika wese ebami hon me dannawani Musa ge fana an mihar timammennan e olijje egeri hi kobaka ehma anika situra timammenna bayan kodda me bayan koddeshe wa inna insha Allah lamuhtadun adi hamakashawarum wes timamennaki ekama Allah iradu korebiya wa inna insha Allah lamuhtadun timamennaki ekama hidayah libigenwa magu fenigenwa bayekamuga timammen wanam ilmen bayan korwa fe ebami honna mi sharut taka ekiga e geri libun sababaki ebami hon Allah iradu korebiya e bunumuge sababun insha Allah ayma mane ki ebami e bunumuge sababun efada geriyen ebami honnan hodun ehnun kamuga wanina ebami honna efada geriye atu adinu johunis kamuga ilmerin bayan korwa komme ka zanika ebami hon egotan edenne umma jawab devwa Musa gafano mi bayan korwani Allah subhanahu wa ta'ala wahi korebiye innaha baqaratun la dhaludun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha hem ebami mi edeni kongal geriyekam mane ki kom masakkate kura geriyekka ei masakke kura geriyetto danutaka pende geriyetto nota konkahala kame kura geriyetto Allah subhanahu wa ta'ala ebami sual kurun ituru korebevima ituru sharutta ituru tin sharutu ekalange lebbe hema kuriga ebami eduni kon kuleitto edumu Allah subhanahu wa ta'ala ebami dati korevu mattaka ebami hona kulaya adi ege ituru sifatabes bayan koddebe hama mifada mi kom masakkate kura geriyetto ebami sualu kuri hinduga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ei muskulikamu noata derave nikametikamun gos ekal darutohuga mi bingadu mane velikadu chaha noata bingadu e tayyar kura no dadu heddu mattaka e bingadu riti kura ek mane emasakke kurwa geriye visnune wala tasqil hartha adi me fadan ei mi darutaka fendevis geriye nune musallamatu la shiyata fiha kuriha abutakun salame vegemwa ituru shartaken Allah subhanahu wa ta'ala ebami hon dati undagu go beenum wumun Allah subhanahu wa ta'ala ebami dati korobani ema kuriha abutakun salame vegemwa la shiyata fiha evs kala lafen etchin ega nei geriyek mani saafu rindu kulaga rit geriyek ehindu ebami hon qalu al ana ji'ta bil haqq ehindu ebami hon midannawani Musa gafan mihar kalege gafan haggagen badagen pi na tividalwani hagge mane kurimyon huriyar wonde mi bayan kuri batil kamuk mane ebami hon muamalat kurumuga ebami hon huri goy Allah subhanahu wa ta'ala mani bayan korwa fadhabahuha wama kadu yaf'alun ebami hon waran udagulu ebami hon nan ekame mane ki efada geriyen ebami hon hodun isharutan hamawa ilmerim tafsiruga bay ilmerim bayan korwa fe ebami hon efada geriye e huriha sharutan hamawa geriyen hodum gos ebami hon nan egeri fenuni mi ane yatimu kujjak yatunne mane ki doswe muskule fawa anhene enage dariye mane yatimu kujje e kujjage atunne fenuni adi ege mane ki e gerige badaluga ebami hon mane ki e kujja husheliye ebami honna ege hanganu furenden rang dinuma mane ki ebami honna enu goten nen hoda e kujja ege agege gotuga kadeli ege hanganu furenden rang dinuma emlikam visnada ebami hon aadaage kamegga ennam sebami suwalu kurum gina kurumuge sawun gos ebami hon ekam bodukamaka vegen diya minwar geri ekatlu mangevi hinduga ebami hon geri katili kamuga wani nama hisabun ekanta nimuni ennamas e gituran ebami etan undagulakon geri hodi alien fada geri hoda mijoni etan bodu kharadiddi em Allah subhanahu wa ta'ala ebami hon datikam beenun Allah subhanahu wa ta'ala ebami hon dati korebe komme kas ebami hon e geri katilumu Allah subhanahu wa ta'ala Musa gafana mi angawani egen bayaku faqul mi Allah subhanahu mi angawani faqul nadribuhu bi ba'dihha fa ege terem bayaku kale gafan mane ki Musa gafana mi angawani mi ebamun egen bayaku ega jes mi emiha gaga ade mi maruwe pawa miha gaga jehuma den bay riwayat to gas fove eki ege mi ade nagulun
bayak kamuga nuwata ei ege mi kashiganun telen kashigadakun emiha gaage jehumak kamuga nuwata ego gutan asfa henam qur'anuga asfa wenne ege kom bayakun jehumak kamen asfa kom ekas mi marufwa nuwata e gatul kureifawa mihage gaaga jehumun emiha mi heyarani ena direni dirigen ena mi bayan korani ena gatul kuri kaakukan em ena gatul kuri miha eki eveni miveni mihekkan ena gonanimi gonuma fahuga anikka visena marwan emi Allah subhanahu wa taala ekalange mistaku maruma fahuga diruwa faraikka kiritu qur'an bagara suratuga bayan korwa fa hataru hadisa ge teren in hadisa em furtamen hadisa ki mi hadisa ei emiha gatulu mafo anikka vis Allah subhanahu wa taala eneya qur'an elu dewan hadisa ki ei banu israil ge mihunge terega bayaku Allah subhanahu wa taala uridunu hinduga Allah subhanahu wa taala ebamihum maru genne mafo anikka vis ebamihum anikka diru timana hadisa ki sateka har wanden maru genne mafo ge diru be kalega wa kiradu kore biyamu mi silsila ge tereng e hadisa vis siladu kore bayan wegen annane hatarwana hadisa ki Allah subhanahu wa taala Ibrahim ge fana bayan kodde vi hadisa ei duni takin ippewuma poga e duni tak katilewuma poga karbala tak matiga behettumu etakidiga purana asken anikka vis hadisa komekas mi hadi mi hataru hadisa ki mi bagara suratuga Allah subhanahu wa taala ei mistakunna marugenne uma pono takechsa marugenne uma pog adun dirubumuge emmiha bare dibodigen wa faraikkan bayan kodde umugotun ekalange bayan kodde wa fa hadisataki eme hadisataku tereng emme furutama hadisa mi hadisa yakimi banu israil ge mihun getere mihun gatul kori hindoga e mihun ge katili gerige bayaku ege emiha gaaga jehumu emiha qur'an mani not emiha dirigen ena wahaka dekku ena maradi not ena gatul kori kaaku kam bayan koddu komekas mi hadisa pag Allah subhanahu wa taala bayan kodde wa pani banu israil ge mihun ema mi bodu ajabu kurun ebami kurmati lo kurmati penunu hindu mane ki penigen dia kamuga binamais ebami hunge e hinharu kama ekankama badalen asfanuaka eme kalang wahi korwa pani thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ema ege pahuga ebami ge hittan haruwegen die mane ki mi bodu ajabu kurani kanta penigen diamu wes mane ki geriyegge bayakun jahalumu mihaku ade mi gatul kurayfo mihaku qur'an eligen au mikan tebamge lo kurimat chappeni muhiha kame vegen diumum wes ege pohuga tebamge hittan haruwegen die hila gade padan not evurem wes waruga de ye kamuga bayan korwa pon kommekas mi hadisa en algon men dibe e mi ibratuge tereng imme furtam ibrataki hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga amur futa kameduga bekar suwal kurun gina nukuru em Allah subhanahu wa ta'ala kame kam amur kurebevima nota kamaka nahi kurebevima ekame kurun algona menge macchan oti ekama gulumen ne faada enne bekar suwal kurmakiyai ege sababun dati undagukan jehin annane kamu eme man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith ga asfave Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ko korwa pani daruni ma taraktukum em timan kale ke paano mane timan kale paano bayan ko devwa gotek macce timan kale paano tiba mi ale timan kale paano du kolla bash man tiba mi na bayan ko devwa kanto macce timan kale ke paano itura suwal nukura wat tiba mi du kurashe fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu suwalihim wa ikhtilaf ala anbiya'ihim em tiba mi hunge bayam kashorun kurige ummetta halaku egen diyei ebam suwalu kur ginakurumuge sababunne adin fadan ebamunge nabiyuna ebam ikhtilafumuge sababun em rasul sallallahu alaihi wasallam anikam mana korwafa adin fadan eg hadisa en asfave rasul sallallahu alaihi wasallam ge bay sahabi bekalun bayk kahal masalta rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurebu migota ginavegen diyumu edduhe rasul sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuge minbar kolon ara wadagenne hema bay masalta huwa sahabi bekalum suwal kurebun egoten iturwegin diyama suwal dennevun e iturwegin diyumuge sababun ekalege faanu ekama hippula hamaji wada nugen ekalege faanuge minbar kolon ara wadagen
එකලේක පාන හින්හම එකලේ පාන හිප්පුළු එකම හමජී වඩාගේ නුවා හාලුගේ එකලේක පාන විදාලුයි තියබෑමි හුමියද කොම්මෙ සුවාලේ කුරාෂ තිමන් කලේ පාන ජවාබු දෙවවානම කොම්මෙ සුවාලේ කුරාෂ තිමන් කලේ පාන ජවාබු දෙවවානම माने एकमा हिप्पुला हम नुजीगे सवाल करबवा सवाल करबिवुं गिना कम एकं कुत्तुवाले उमगोतु कोमे के सकले के पान आरा वडागे सहाबी बे कलोना एकले पान बयान कर कले मी तिबामी हो तिमन कले के पान अमियदु कोमे सवाल करबवा वाश तिमन कले पान जवाब देबवान एहिंदु अनस के पान विदालवानी एहिंदु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले पान हिप्पुला हम जे वडा नुගෙන් हुन्ने विकं पेनि वडागे तिमम में बेकलुं गितेन एकी बेकलुं कीरित कोरमन पेट्टेवी मा इब्बिस बेकल के इब्बिस सवाल दिन कोरबोय कीरित कोरमन पेट्टी सहाबी बेकलु इहिंदु उमर के पानो तेदो वडागे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिप्पुलु हमजस्सवा दे उमट्टका एकले के पानो विदालवी रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला नऊज़ु बिल्लाहि मिन सूइल फितन एकले पान विदाल उमर पान देनवी ए अल्लाह का रसूलाय तिमम में रोहित जामे अल्लाह की ये तिमंगे पान मान तिमम मेंगे वे रसकलांगे कमुगा आदि इस्लाम दीन की हर मेंगे दीन कमुगा आदि मोहम्मद के पान की रसूला कमुगा आदि तिमम में रक्का तिरकमंगे दे में फितुना वेरी कमु एमे कम सलाम को देवमा एदे में ए बदांग उमर के पान देनवी ए माने की एगुत सवाल गिनकुरमा की खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि नूरहु तेरी वडा गन्नवा कमिक्कम हादिसाइन इन बदे हमें फदांग या एकीगा अलगुन मिंगिंदा कमकी मि हादिसाइन हकीकतुगा शुकुर वेरी उमुगे बदलुगा एदिबे न्यूमैतका कुफुर वेरी उमकी मोत शुकुर नुकुरुमकी येई एगे सबबुन अबाज वेरिकं कुरिमति वाने कमेक एम बनु इस्राइल गे मी होन्न मि हादिसा फेनुनु हिंदुगा एमी होन्न एकमुन इब्राहिमुगे बदलुगा एकम शुकुर वेरी उमुगे बदलुगा एमियों किबांग आई नुकियमन तेरिक ए बड़ अजाब कुरनी कंतन एमियुंगे लो कुरिमतीगा हिंगा दियुमुं वेस एबामियुंगे कुरिमती माने के एबामियुंगे कुरिमतीगा कं हिंगा दियुमुं वेस एबामियुंगे किबा पे अमे अल पेनिपवणी नुकियमंतरिकमा गुद्दुनु कुरुमा मी रसूलुन्ना नबीयुन्ना dekolu weri uma mikanka එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම සෝබුන් එබෑමියුන්ගේ හිත්තන් හරු කුරෙපෙවි එකලා බයන් කරවා ෆනි හිලාෆල අනවත එවරම් බස් එවරම් හරුකන් ගද ඉච්ච ගොතු එබෑමියුන් හිත්ත වෙගෙන් දියකම එමානික ඊමාන්කමගේ නූරු හිත්තක නොවන්නානේ පදන් හරු ඉච්චගේ ගොතුග හරු වෙගෙන් වා හිල හිත්තකගේ ගොතුග එබෑමියුන්ගේ හිත්ත එපා වාකමුග එකලන් මණි බයන් කරවා සෝබකී එබෑමියුන් හුනන් ඉබ්‍රාහිම් माने हादिसा दिमाउम ने हादिसा के बारे इब्राहिम हासिल न करो हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रीत कुरानुगा तफात एकी हादिसा ता तफात की वाहकतन अलगोन में बयान को देवा फणी अलगोन में हादिसा तक इब्राहिम हासिल करो ए इब्राहिम हासिल न कुरा कमुग वनीनमा एकमुग सौबुन हित्त हरुवे हित्त गावे गिंदान ए हिसाबुन ए बाइके हित्तक मी ईमान कमुग नूर नुवन्नान अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामिगे हित्त गा कोरवा ए एबामिगे लोमच्च पेन्न कंतत्तको इब्राहिम हासिल नुकुरीम एम लोमच्च पेन्न आदिया खिलाफ कंकमु इब्राहिम हासिल नुकोप्पिकमुग वनीनमा नोत नुकुरा मीहको अदि मीहको इच्च बुनेगेने वाहके बुनेगेने इब्राहिम हासिल नुकुरान एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी मी हादिसा गमवनी बयान को देबा इराद कोरे बेबियामो इंशाअल्लाह मादमाविस किरित कुरानु गवा इतुर हादिसा के इंगाद बदल कोलानी दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन मिन्नकी हियो बसहा हियो बस कबूल कुरा बाइक कम गले बेवो अजम फदान अलगुन मिन्नकी अलगुन मिन्न फेन कंकम इब्राहिम हासिल कुरन दन्न बाइक कमुगा लेबेवो अदि अलगुन मिन्नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरोतिवा एकलांगे अमूर पुतक कियमंगने एकलांगे नहीं कुरवाफा कंतकुन दुरहलिवा बाइक कमुगा अलगुन मिन्न लेबेवो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.